Tala Tibiyag! Aldawan. Ayan na nga itay pares ti medyas kon. Tsak mo't mabiru ka nin. Mayla! Umay ka man dito'y bit! Mayla! Apay aya. Aglut-lutak iti pamigatan tayo. Ayab ka lang ayab. Ayan nga iti pares da ito'y medyas ko. Tsak mo't mabiru ka nin. Kita am di ta kabinet Day tantumat nga mingiwat mo ti pangbirok mo. Awan nga rod, kinitak itay. Mami, maladaw kamin! Ay na, biro ka mga mintimidjas mo Ado pa'y taramidak. Day talamang isturbo ti ammo nga ramidan. Wan, umaya ko, nanak ko! Anya ngay ti aramida mayan. Ay, bangan kayon Apay ngay nagnisit matin da ito'y hotdog. Kasta at talaga ti kolor na. Naksit mat. Mangan kayo kit din. Maladaw kayon ija eskwelaan. Diyak kaya tinaksit asidaan. Nagpait. Bakit? Ayan na nga dito yung jay sapatos ko. Ay, una yun, aya. Itay ka pa lang abirok-abirok mat dita. Dito yung matisigo da pangiduldulinak nga mawan matan. Ay, katbiro kam An wag kumajay sapatos mo ngay. Tulungan ako namang birok atan ay maladaw akon. Ay na, nagadupay na ti aramidak. Agin nawak pay. Ay, biro kam matan Itay na kapay abirbiro ka ni manager. Ha? Tapay ka no? Naladawak nga rod. Apay aya ka na yun ka amaladaw pare. Nay. Agsabali pa'y ti kolor day tamidjas mo. Ha? Madlaw aya. Diyak ngamin mabirukan ti Paris na kit. Ay. Unay mat daytan pare. Dito yung nga rod ti kanayon na pakaladladawak. Iso na ti aramida. Dagbirok kadag rubwatak iti bigbigat. Kat ni misis mo ngay amang urnos ka dagita. Diyak man mo pare. Noan niya ti aramidan na. Amom, nagwara di tabalay da Wilma. Yay, di na pa'y amumot alinisan, sika. Apay nga mo manawara. Ay na, nakitak iti na panak bimulod iti planggana. Ay, nagmatipay ti angot na Ala, anya mo dun. Kasanomot nga main. Inal daw samot amapan agbangbang kag nilakay na. Awan oras nang aglinis. Manula ang mataglinis iti balay ngay. Saan mo't analawa di balay da? Ay, aguray ka. Ay, unayin, Mari. Nagadungod ay tilalaba akong. Anyat orasen aya. Ay, katangadam aji tangatang, Mari. Nagpatingan ni Apo ini. Ay, panagluluto gaya man. Saan ka pa'y nakakaraid di taparaangan nyo? Saan pa'y atalaga mare? Taimayak nga rod nakiistoryakan ka diti paglablabaam. Igam mo pa'y di tawalis mo. Ay, win nga rod. Aldaw mo gaya man. Ay, jak pa'y mat nakalaba. Sige, agawidak nga rodan mare. Tainak pa'y agluto. Ay, di kay pa'y tumulong. Agbuy-buya la iti TV ti mo yung aramidan. Pasagid ka man ako na akon. Nasaya at mat, tanapasagidan ka. Ay, aga, samot day taabiyag mo. Sumangpat ka, anaggapo iti trabaho, agbuya ka adagos iti TV. Kat, nabambanugak nga rod ang nagtrabaho. Katsyak ngay, sa anak anabannog. Anya yati nararamid mo? Saan ka mat anagurnos dito'y balay? Naurnong pa lang mat dagiti inawan di talababo. Tamagang pailaang. Agsasalupang dagito'y badbado dito'y unag Jak amo no naglaba ka wano saan. Nakawarwara na ito'y balay, Mayla. Mami, ayan na jadwal niya. Ay, unay lakit din aya. Amin mat lakit din, katbirukan nyo kanyak. Awan mat ijaban nyo. Katbirukan nyo Di uniform ko ngay. Jak pa'y gayam na labaan. Anya ngay ti pag-uniform ko ita? Mayla bakit? Ayan ti uniform ko. May sakamay. Kat, si ka nga raw ti agtagtagi balay. Uray siya. Diyak amo no ayan na dya uniform ko. Anya ayati mapaspasamakan ka, Mayla.
Tadi mon samot maurnos daytoy balay. Ay, una yan. Mari Mayla! Nay, apay maray! Anyat masapul mo! Kumaray, umayang man bumulot iti igad tinyog mo. Ay, awan igad ko maray. Bumulbulo dakla ang may. Ay, awan. Pagbulbulodam ngay. Ni Mari Wilma Ada igad na. Ay, kastaya. Mala, mapanak man nga rod bumulot kan kwa na. Nuwan. Pambaramot kan asiripan dyan nagtibalay na. Ay na, perme, anak kawarwara. Naimbag amalam mo, Mari Wilma. Kastamot kin kamaray. Imbag man, tada ka dito balayaw. Sa anak asimurot kin nila kay ko. Tagurnusak man dito'y balay may. Ay, kastaya. Wen, ta i-deliver da inton bigat J-Ref a ginatang may. Ay, imbag man tada baro arifyo. Anya ay dayta, hulugan. Cash mare, narigat yad da utang na. Ay, sabagay mo't kidi ay won gayam. Umay ko man buludan jay igadan tinyog yaw. Agsing lagak man. Ay wala maray, mabit laang ta inakalaan. Maray, naimbag man taimpabulod ni Wilma day taigad na. Impabulod na matadagos. Ay, kita ama. Ang mga nupirmi matilatin akat matiitanos ka. Oo, nalinis tupay. Ay, nakitam dyan nagtibalay na. Ay, nagrugit ka nagwaraan niya. Won, talaga ang narugit kan nawarangag paisaw. Kunak tupay. Aglinlinis, Mare. Ay, nadamag na siguro apag-iistoryaan tayo dyan balay da nakawarwara. Nasaya at matata nakadlaw. Kano i-deliver da kano nga minjay kagat-gatang da arip da. Pangalaan damot nga iti igatang da iti baro aref. Isumati ko na. Kash kano day jay. Patsyamait. Kayat na lang mat ati agpasikat. Awan manan, tsak manan mabirukan ti pantalon ko. Di nakita ni ti kasta. Usaram day tamatam nga agbirok. Saan aday tangiwat mo? Nangikabilam ngamin aya. Di ta kabinet. Aglalaok tumat ngamin dagiti badbado dito'y kabinet. Di ka pa'y mat maurnos. Ay, kitaom ngamin Binigat lang agrekreklamo ka. Ayan na dito, oy. Ayan na. Oh, kita man. Anay ko. Ay. Apay dagito, oy. Apay nga dati tuktok ti kabinet dagito, oy. Natamaan kit din ti ulo ko. At damat gayam dita dagiti nabayagan abirbirukag. Ay. Apay nga da iti kabinet dagiti timbakas kada palanggana. Kita man. Nabukulan samot ng ti ulok. Urnusom ba't nga minti balay abakay? Mayan, apay ngagsangsangit ka? Naigalisak di ta kusina. Jak gayam nalpas ti panagmap ko. Nagaduntumat ngamin aramidag. Nay ko. Abay ngamin tadi ka nagan-anad aya. Jak matamuan na basa di ta kusina. Ayan tinasakit, tailutang. Umay ko isubli da ito'y binulod ko nga igadan, Mare. Ay timing maray, naluto kun da ito'y merienda. Umay muramanan Nagluto ka iti merienda? Apay, asino ti ag-birthday? Awan ti ag-birthday maray. Nagluto aklang takasangsang to'y baro aref me. Kita Ay, wow! Dua tiri daw na Iso ka no ti uso ita. Mabalin nga rod nga umayak makirep. Ay katwa mabalinlat na. Da kayon sa laang ti agdaan kasto aref na Ay, nagsosyal kayon? Umunag kakit din, taumay kag merienda. Man, tara manak majin, lutom a merienda. Ay nasaan mo nga ikatunday ta chinilas mo? Ay, kababain mo't Kani, naglinis ti dataryaw. Naglinis na ti balayaw. Kani, tiles pa ti dataryaw. Ipatiles minto amin. Inutan mi pailaan. Nay,
Naglinis na ti balayaw. Ay na, umunag ka kiding, kaya laan kay ti meriendam. Ay, Sige, agtugaw kan. oops. Anya ti kayat mo? Ice cold adanom, no ice cold adyos. Nagmayate na denggan. Ice cold ko naman. Ay, mayat gayam no adda ref anya, mare. Anya nga tati aramidan ni Mari Maria, ije balay da Wilma. Mayat met ti kakatawaan da. Mangmangandan samot. Ne. Nakita dakon, kat payapayan dakon. Kunada siguro, mapanak. Ang pakpakawan. Sanak nga agbibisain. Anyamot ngay day jak ang kananda. Jak umapan? Busy siguro ni Mayla ako maritanya. Iso addi na kaya ti umay ditoy. Siguro Ay, idagas mong tulaangan da ito'y merienda di tabalayda. Tapno maramanan naman. Ay kutuan Nagsayatan, tadapay gayam itin mo ang meriendana? Kaya't ko mga agbalin kami anasingad nga agpagayam, maray. Mabalin mo. Ay, jakman ammo. Takas lamot adayo tirik na kanya. Pare, Apay mare. agawid ka ka din. No addaman no ayam, kat umay kanto dito'y balay. Tatarimaan naman da ito'y linya ti kuryente, may. Ay katwa na. Inton bigat, awan sarak ko iti opisina. Umadado nga minan dagiti appliances, may. Iso akayat ko ang matarimaan da ito'y linya, may. Kastaya. Adda ref, may. Kan i-deliver dan tumaneng jay TV. Inton sumarunong, jay oven. Ay talaga masapol ang matarimaan ti linya ti kuryente yaw no kasta. Sige, umay kunto ornusan inton bigat. Wow! Cake kan spaghetti! Ay, saan mo akot kutsenday ta, mayan? Mabisiin akon. Apay asaan, kat nakaparabaw mo di talamisaan. Bayam lang dita. Ingkakit di makiayayam. Nay, bakit? Apay adi mo kaya takanan ta anak mo dagita makan. Mabisi ng ta anak mo. When tanaggapo ka ni Wilma. Ay, narugit dagita. Pag kunaam anarugit. Basta, amok anarugit. Ay, nalaing kaunay ngagdilaw. Idinto ta dito'y unag ti balay. Saan mo pa'y amaasikaso? Angam ti balay ti karuba, kabisadom? Ay, apo ay bakit? Asikaswam pa'y met atabalayaw, sakbay adilawam ti balay, takaabayaw. No. Apay, asino tinarugrugit ti balay na aya? Narugrugit aday ti balay. Tagkaiwara amin na di mangan ano. Tati ammom nga aramiden ket mangdilaw iti karuba. Nagalaslakid din aya day tanga style mo si Kamayla. Panawan ka man langan. Ay, sa dino ti papanam kat Sabado ita. Tangdanan nak ni Wilma amang urnos iti linya ti kuryente da. Inta makibuya iti TV di tabalay da Wilma. Ay, mabalin ang makibuya aya. Ay katuan mat, kastang mat ti kunana idi kanyak. Kasla sini di TV da sika. Ay, nagdakkel ti screen na. Kababain samay. Ni, anya kumangay ti kababaeng. Kwa ngamin, mare. Nagaduti inis-istoryak may papankan kuha na ide. Saan pa'y anasaya at dagiti inis-istoryak? Ay na, bayam dagi jayon, mare. Dinilaw ko anarugate kan nawara ti balayda. Hanggang, ay, dahito mo't gayang balay me, ti masapul ang malinisan. Ay, kastala ti biyag, mare. Adda talaga panagkamali tayo nung maminsan. Ala, intakit di makibuya. Kwa mare, aglinisak pa'y dito balay me. Tanay, kanayon na kun nga ungtan nila kay ko. Sumaruno ka nga rod, Amom, mayat ije balay da Mari Wilma. Ada electric panda.
Mabalin ka pa'y makiinom iti ice cold a Diyos, wano ice cold at anom. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Asikaswumpay tabalayo. Sakbay adillawem ti balay ti kaabayo. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan. Good morning! Ay na, apay nga itakalaing met. Anyat orasan. Shh! Di kalatan agtagtagari. Aguli makalatan. Tailibre kainton madamdama iti meriendam. Ay na, kasanunday ta Daisy. 1 week kan akanayon amaladaw. Habit mun sa daytan. Naaldawanak nga rod anak kariing. Ay, ada ni boss? Damagan pa'y laeng. Amumat anapan nakiseminar. Uy, amom, ada ichismis ko kan ka. Anya mananday ta? Ay na, amom ni Robert dita engineering. Wa? Apay? Ay, ada ka nun number 2 na si ka. Alo! Isumat lagaya makanayon ko ang makita ang nakastambay jay mall. Kat ijay siguro ati meeting place da ijay number 2 na. Naluko anya. Ay, ang ne, kunak mano mangrugi kan nga agtrabaho. Ay, aguray ka taag-retouch sakpay. Ay, sana ka nakapag-make-up ijabalay. Ay na, dito'y kapaymat nga agsagaysay. Agtinagdang ita agurot abuok mo dita siminto. Anya nga iti serbi jay janitor asuswelduan. Ay, manumanan a minutos dahil ta pa nag-retouch mo. Katni, ay, nagado ti ipaspasambot ni manager a paperworks. Agtrabaho kalataditan. Ay, padasak man day ti kagat-gatang ko a blush on. Ay, agkape-kapay man, Alma. Itay kapay ang nakasango dita computer ba? Ay, jak pa'y masango mang pilong. Busy ang pay. Apay asika. Busy ka launay. Dagiti ka kaduam. Pag nadaapag na. Kita ang ni Daisy o. Ay, jak pa'y masango ida atalyawon mang pilong. Itay ko pa akit kita at tigaraw ni Daisy. Naladaw lang arudan asimangpet. Jay pa'y lag make-up ti inununa na nga inaramid. Kat, naarjud gayam. Ay, timakderdan ka ni Julie. Papananda nga ta. Mapanda siguro agmerienda ijay kantin. Ay, awam pa'y naaramidan na. Agmerienda manay. Ay, agasam day ta asuswilduan ti gobyerno gay. Ay na, Daisy. Thank you. Dito in libre manan akanyak a merienda. Oh, kayat mo kadipay. Ang order kalata. Ay na, bongga. Ado ti kwartam, Siyempre. Kastala ti biyag, agsusweldong ak nga rod. Maawanan ka dimot iti kwarta da iti best friend mo. Ay, kaya't ko pa talaga ti merienda. Ay, bay amon day ta diet aday ta. Intun bigatak ton nga ag-diet. O sige, agorder kalata. Apay ngay akas la dudwa tamat dito yung kantin nga agmerienda. Ayan nga nagiti daduma. Aday jay dagiti daduma o. Kasla di mo matamo. Anya itaaya. Ay, huwag gayam. Mabayag pa iti sweldo. Kinunampay. Awan pa'y kwartada. Agtip-tipid pa'y lang dagiti empleyado ita. Katsika adon niya. Adulat ta ti datong na. Oh, denggam da ito istoryakan ka. Sige. Agistorya ka laeng. Talukatak da ito'y cornic abalon mo. Kayat mo, taisukata? Awan matsuka dito'y office. Ay, adabalon ko asuka. Ay na, kompleto ka talaga. Siyempre,
Suka daytoy ang naggapo iti Ilocos. Uy, mayat Bagay na dito'y cornic abalon mo Wana, mayat at talaga nga isuka dayta kornik. Bagay na talaga. Agoy ka. Ni Alma dayta masidag. Anya nga tamanan ti umay na ibaga O, Alma, apay. Umay ko lang ito daytoy nalpas ko ang papeles. Idisum dita, tasyak ti mangtad ka ni boss inton sumangpat. Oh, atoy. Alma, aramidam pa'y dagiti daduma. Tani, why, busy kami ka ni Daisy. Tila ibagbagamat si ka, Julie. Katalaga mo busy ta O sige, ikan ijay table mo ta ituloy mo ti trabahom. Oh, sige. Hala ka. Apay akasta ka ni Alma. Kaya tanya ngay nga rod. Naskan lang agtrabaho tasayang ti sweldo na. Naggagat nga empleyado anya. Tay kunada ang mapagwadan. Ang mga no adamot afteran na a promotion. Siyak di right hand ti manager, Daisy. Saan may promote dayta, babae? Ibagakan ka. Amo, no asino ti deserve ang mai-promote? Sino ngay mo? Sika! Daisy, ti rumbang ang mai-promote. O sige, kornik pa more. Saan ka madanagan? Tainton maipromota, gumatangak iti ado a kornik mo. Of course! Ay, awagan kanto iti Ma'am Daisy. Numapasamak dayta, agturta. Siyak ti makaamoy ti gastos. Ay, bongga ka talaga, Daisy. O sige, ituloy mo di istoryam. Chismis pa more! Ipanag-aawid man ay Ma'am Alma. Wen nga rod mang pilo. Iawid kong dagito daduma a paperworks ko. Tadyak pa'y nalpas. Mas daawak man. Nagaduti aramidam. Idinto dagiti katrabahwam. Agtugtugaw dalaang. Bay amon no iso ti kayat damang pilo. Ay, nagmalmalaw man nagchismis da Julie kan Daisy. Katidakas na. Nagsapa manan ang nagawid ni Daisy. Nagawid manan? Ay, Kunak no na panlaang EJCR. nasapa asinukon nila kay na. Nakita anag na ditalikod ni Daisy. Anya a klase nga empleyado dayta. Ay, nagladaw lang arudan asumrek. Nagsapa pa'y nga agawid. Ay unay kakit din ayat at di naksardengan nga awag-awagan. Adda nga rod sale abang ije mall ita. Tay talasel ti pagalistuam. Di mo pang panunutan nga damat trabaho. Aguray ka man, lakay. Oh. Ay, isardang mo man tulugan. Isardang mo na. Anya man ang tinakitam. Adda nakita ka discount ije paglakwan iti alahas. Ay, bumaba ang tamapan ko kitaan. Ay. Di mo kunaan agumatang kamanan. Kaya't ko nga rod ti singsing. Ay sus, nagadon asingsing mo. Imbag lang nga damot i-flex ko ay ije Facebook. May bagay kanyak. Tamom lakay, panagriknak, dandani akon mai-promote. Di ka lang mabain anang ibaga iti promote. Sika, mai-promote? Mai-promote lang, makitam. Ay, awan nga bilib mo kanyak kay. Nay, kas kamo la estudyante. Ipuyatam pa'y dagita inyawid mo apapapel. Nanang, saan abasta papapel dagitoy? Napatig dagitoy apapeles. Tanya nga iti maganab mo iti da itangar aramidam. Kaya't ko lang ang maaramid ti trabaho, nanang. Kastamot nga tati aramidam dagiti daduma, anak ka. Bay anyon dagijay daduma akakadwak, nanang. Nabayagan dagijay. Uray saan da ngagtrabaho, okay lang. Ay, si kansalang matikasta nga empleyado.
Ay, nakaturturo nga kaon. Umuna ka maturog na nakaw. Mang Pilo, darasamot at agwalis. Kani, adapay aramidat. Ay, excuse me nga Roda. Tumakder ka pa'y B8. Ma'am, kunamot awan pa respeto mat. Ay, masapul nga awagan ka iti, ma'am. Ay katuan apay ni Alma. Awagan mat iti ma'am. Ta-deserve na. Apay, siyak, saan ko deserve ti kasjay? Kaya't mo samat nga ipadimot ka. Janitor ka lang nga agpaiso. Nagalas 12 bakit? Maturog ka na. Jack pa'y nalpas na ito'y drama, abuy-buyaak. Maladaw kanto manen amariing inton bigat. Sapay nagrigat ka ariringan. Empleyado pa'y tikasta. Ay, dinakman disturbuan. Ha? Kas makita mat, madamang agsangsangit ak. Ay, kaasimot jay bida, iti pinamayan jay kontrabida. Sige, maturog kalatan no kayat mo, lakay. Kasangsangtot mo laeng. When nga ruwed, Jack na nga iti breakfast. Iso dito ya kon office nga agkape. Ay, ayun gayam. Si Mang Putan ni manager. Si Mang Putan? Agpapasubmit iti report. Ja report mo ngay. Kitaam nga agkap-kape akpailaan. Sige Subyan kan to inton madamdama. Mapanak pa iji ayan ni Alma. Ay, mabitlaan. Wa? Nakitam ka di dyan flex ko, asing-sing. Kat no nag-like kak. Di kan samot nag-comment. Ag-comment tak inton madamdama. Di pasok pa ito ipapaaramid ni manager. Adto'y dagiti report ko. Kompleto. Dahil may sa folder. Adda amin ditan. Bongga. Nalpas mo amin dagito Good. Impuy-puyatak mo't Sigurado ang maragsakan ni manager. O sige tamapan kung itid daytoy kan ni manager. Ma'am Alma, ada may palpalapayag kanyak. Nga adan sa kanong may promote itaatawain. Ay kat mayat ano kasta Mang Pilo. Ay, no siyak ti masuraut. Sikati kayat ko ang maipromote. Ay na, adayo ang mapasamak kanyak dayta Mang Pilo. Ay, alangan mat aday di adi si ti maipromote. Kat no nagsadaut. Nabayag nga minun. Iso ano adaman maipromote, iso dayta Mang Pilo. Ay, adan nga agpalastog ano maipromote. Basta siya, aramidaklat ti trabaho. Ay, kwa balasang kaw. Adan ang nagkukatapagsasaaw ako nana. No kayat mo ti maitalaw, aggagat ka. Kain aramidam ti trabahom asipupusaw. Tawan ti maganap ti ambisyon, no puro maritis aramidan. Kasla nang kumutdaytan Mang Pilo. Kastala ti biyag Ma'am Alma. Aramidam iti husto ti trabaho. Sige, Ma'am Alma. Effort pa maur. True, Mang Pilo. Ay, una yun. Di nakmanon sungbatan da dyan lalaki. Hello! Ay no, itay palang awagan ka. Busy ak nga rod. Tadamat trabaho ko akaskan ka. Umay naksukunan, tama pa nakag-shopping. Ay, oras ti trabaho. Shopping ti pampanunutan. Umay kawan no saan. Apay, di ka mabain kadagita kakadwam dita, akastater aramidan? Pagbain ako kat gayem ko ti right hand ni manager. Ni Julie, no amom. BFF ko day jay, kunam siya. Congrats!
Ha? Anya, congrats! Ay na, promoted kan. Awagan da kan iti ma'am. Ah? Ay, kunakon kahit. Maipromote ka talaga, Ma'am Alma. Ay, di pa'y marikrik na kung da ito ang mapasamak ka. Ay na, agyaman ako na Ma'am, ururayin na ka ni manager di office na. Aywan, agsarita kami. Si Kamot, ipampanakal ko asi ka ti right hand ni manager. Ang apay ngay, aday di nga Alma tinay-promote? Ay, pasensya kan, Daisy. Saan mo't asyak tinagdesisyon iti day taabanag? Sapay 24 kg bracelet a ginatang kukumaaparakan ka. Ay, sayang mat. Bagay mo kumapay dayjay. Ay, 24K ko naman. Katitid mo latakan niya kun Oray saan ka na i-promote? Mabalin ka di matikasta. Ay, gayam. Speaking of ited, ada ited ko kan ka. Ha? Anya dayta? Memo. Dahito yung Memo. Ay, apay ngay dayta. Ay, dinakman angawan iti kasta si ka, Julie. Memo, ajay ka na yun apan nakaladaw mo. Ken, masapa ka nga agawid, amagmag nakapay ka no ijay likod. Amuklatan. Adda talaga timang daddadaal kanyak. Adda umapapal kanyak at aga ditoy. Ay, basam nga minday ta memo aparaken ka. Basaak man. Ay, unay matanday ito yung aldaw. Nagapa kami lang arudan kanila kay ko. Makaawatak pa iti memo. Ay, inayon dan sapay dita jay kanayon apan panangan mo iti cornic. Uray dayjay. Unay matan. Kat no medyo atidog da ito ang memo. Pati pa nag-make-up kan pa nagsagsagay-say ko. Ay, gayam. Ingkay congratulate ni Ma'am Alma. Ta isukat nga ron tina-i-promote. Ay, hindi mo liplipatan nga awagan iti ma'am. Ta isot ti ma'am mo itan. Ken, laglagi pam ti pagsasao ako nana. No kayat mo ti maital agagat ka. Ken, aramidam ti trabahom asipupuso. Wen, Julie. Ikarigatak tagbaliw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti maital aggagat ka. Ken aramidem ti trabahom asipupuso. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Roger, adaman la damagakan ka. Damaga mo, taniagap apuraak. Nakapurma ka manan. Sa dino ti papanam? Ada date ko. Ay, agdit kayo manan ka ni Tina. Ay, sa dino nga ti pagdatean nyo. Saan man atila damdamaga manang? Ay, damagak nga rod kuma. No kaano ti kasaryo ka ni Tina. Dayta ti damagam? Katuan na. Ay na, syakto ti agbirok iti trahe di boda na. Kanja ag-cater iti kasaryo. Ay, adagayam ko a caterer. Mapanaman langay. Oy, ikumustanak to kan ni Tina Ay, agsubli ka. Ay, oy, imbitar man ang kit di dito balay. Tatno umay agluto iti spaghetti. Ay na, nalaingkat nga agluto day dyan nga ipagkutube. Ha! Apay, napananmanan ni Roger, ta nakakutsi manayin. Ay na, tatang. Ada date da ka ni Tina. Ay, sumit lagaya makastauna iti panangwasing na iti kutsi na. Ay, damdamagak nga rod ka ni Roger. No kaano da nga agkasar ka ni Tina. Nay, awan mo't masasaon na ngagpaiso kanya, no kaano da ngagkasar. No nabayagdan. 5 atawan ti relasyon da. Di da pa'y lang atakayat ti agasawa. Agururnong da pa'y siguro Agurnong da pa'y laang.
kat regular matan ni Roger iti trabaho na. Kan nawadwadan ti urunong na, tatang. Ay kiturayin tayo Saan tayo nga puraan? Sa bagay, basta para kanyak, ni Tina ti maibagay ka ni Roger. Ay, anya pa ilang tibirukan na ka ni Tina? Malaksid analaing nga agluto, nagagat kan nasingpat pay. Hello, Insan. Insan, pudno ti atap mo. Atap nga niya. Ngadda sa bali, akaayan-ayat ni Roger. Anya, kun ka. Uy, saan kami nagsangit? Hindi pa ilang madmadlaw ko. Asaan na kun ngay ayatan, Insan? Nakita ida iti fast food. Nakasusweet da iti babaya ka tuwana. Magkakam, subsubuan na ba? Ayos to, Insan! Saan mo nga ituloy? Masaksak tanak lang. Napiktura pa ida Kaya't mau taisin ko ti picture da. Ay, sana, Insan! Isumuman, Insan, tapno makita ka na saya at tiro pa day dyan ang isukatan na kanya. Oh. Kaya't mo pa ilaan makita. Kahit saan mo ta napintas. Napudaw lang oh. No pinatik ko madya imbagam iding agtumarak iti pangpapudaw nga agas. Napudaw ako mamaditan. Saan na ko mga insukat ni Roger iti dayta babae? Bayamon insan. Saan mo nasangitan? Isumat lagayam asaan nan arip-replyan dagiti message ko kankwana. Tadagayam sa bali na. Kakamkamuro mat yan ang isukatan na ka oh. Nakabrace lang tingipan na. Agam adayulat taan na pimpintas ka insan. Dumagas naman dita parlor, tagpamanicure. Kaano lay din na udi nagpamanicure ka? Diyak narod kayaton na ito yellow, a color na ito kukuk. Kaya't konti red. Sika talaga. Kan urayan na ka, di nakpanawan. Urayan ka pa Katanyangay. Kasta lati piyag Kasta kiyag boyfriend. Naskan nga urayan na ti girlfriend na. Daytoy a wedding gown ti maibagay unay kanitina. Guray man, taisend ko kankwana. Tapno pagpampanunutan na. Sigurado ang magustuhan na daytoy. Nay, simbangpot ka magaya man, Roger. Nagdetan nyo nga ay kanitina. Ijiile. Sa dino nga, Rod. Tila damdamag manang. Para agdamagaklaang mat. Aywin gayam, ada nakitak a wedding ga... Nagdiretsyon ni Jay Silid na. Apay nga ta, asaanin nga agis istorya, maipapan iti date da ka ni Tina. Saanin akasla idea? Isend ko man langan da ito'y a picture ti wedding gown ka ni Tina. Kitaam da ito'y insan, Yan da ito'y pakpakitam. Picture mat ti wedding gown. Instant jay manang ni Roger. Amangan kanuno kayat ko nga isunto ti wedding gown ko into nagkasar kami iti kapsat na. Ha? Abay. Di dapay amaw nga dan sa bali akadi day tikabsat da. Di na pa'y siguro amo insan. Ay katibaga mo na. Anya? Awan pa'y mat formal break-up mi kin ni Roger? Masapol pa'y ayat ti formal break up. Ibaga mo, tapno maamuan da ti kalukwan day takabsat na. Awagam kit din tagtongtong kayo. Ibaga mo ti pudno. Hello, Ipag. Kumusta kan? Anya nga iti makunam iti picture nga insend ko kan ka. Mayat manang. Ay, bagay mo day jay, ta morena ka. Bagay kan ka ti style na.
Wen nga rod manang. Bagay nga agpaiso kanya. Ngaman niya. Manang. Oh, apay. Ni Roger manang. Apay ni Roger. Ada ka di madingay naramid na kan ka? Insukat nakmatan iti sa balay. Anya? Insukat na ka. Tsaka mo manang nga insukat na kun iti sa balay. Napu daw a babae, tinang isukatan na kanya. Isumot lagayam. Atong galagda magakkan kwa na may papankan ka. Di naksungsungbatan. Di ka madanagan. Kasaritak ni Roger. Komprontara. Tatang, awan ka di pa ni Roger. Nay, awan pa'y mate. Nay, apay nakarupangit ka? Kasla makaungungit ka, mate. Ay, talaga ang makaungungatak, tatang. Kan, uray da kayo. Ungtan nyo matday dya lalaki. Ha? Taapay. Anya ti basol ta adem. Ay, ne, Hmm. nasaya at tasimang putan. Apay nga ta nakabanikas ni manang ko at imakter di tasangwanan ti kotse. Nasaya at matanagawid kan. Apay manang? Nagado alukwang ni Paitina. Anya? Insukat mukit din itinapu daw. Eh? Apay, saan mat anangisit unay ni Tina? Tapno amom, jay kulor na ti kunada amorena. Apay, jay nangisukatam kan kwa na. Amom ka di ti talaga nga ugali na. Apay, amo na ti aglaba, agluto, kanda dumapay. Pa. Amangan no jay bagi na lang matiam mo na nga asikaswan. Apay, insukat mo gam ni Tina iti sa balya babae. Isong nga rot adyak imbagbaga kada kayo. Tamok akasta ti reaksyon nyo. Ay sayang baraw. Nagagait kinaanos ni Tina. Apay insukat mo iti sa balay. Diyak nga rot ay ayatin. Isumit lagaya madi mo ni paspasyal dito yung balay. Kabisada ti ugali day tanang isukatam kan kwa na. Oh, kita mo? Nakapusan ni ti social media ti kasarda Roger kenje nang isukatan na kan ka babae. Impalagip mo manang. Nakita nga ron dito yung ko. Imbag kumamat no kinasarita nak ni Roger. Ni Huni ha, awan apulos. Nalawag pa ng luko day tangay naramid na kan ka. Sapay la kumaa, ta saan na pagbabaw yan day ta a desisyon na insan. Hay, Jack mapmapan iti kasarda. Awatin tayaw, nasa bali ti kasar ni Roger. Ay na, tatang. Katno pa sosyal kanula ang daya babae. Feeling rich, asaan mat nga rod a rich. Anya ngay nga raw, kat iso ti kaya ti kabsat mo. Basta, tatang, da kayo langan ti umatendar iti kasarda. Mapantayaw. Anya lang ti makuna ni Roger no saan tayo amapan. Niti na kumati rumbang nga ikalay sana. Saan kat adayjay a babae? Ay, napanuga ka nagtrabaho. Agasam mo't ngamin nga ti pa nag-overtime ko. Manong oras. Kat, apay nga rota nagtugaw ka. Naginana ka. Anya ka diti masidahan eh. Anya ang masida sa sawam. Kaya't masawan, saan ka pa nakaluto? Paglutuan na kit din. O, kita man dagiti kaman manicure ako ko. Ay, unay kamutin. Amumit asumang petak manipod trabaho, di ka pa nakaluto. Anya nga iti kananta. Si kan kagluto. Ayaban naktulangan, ito nakaluto kan, ha? Puro
kanumot kanugayam ginatang tikan kaninda Roger. Ay, saan akon amas daaw, tatang? Saan kanumot gayam nga mo ni Dibra ti agluto iti napaw. Ay, kunakon kat. Idi pailaang madlaw ko daytan. Dilat ta kanumot agpapapintas siya mo na nga ramidain. Kat no dapay damag ko. Apasaray linawas amapan iti parlor. Ah, Agpakiday, kas kada agpamanicure kan pedicure tar aramidan na. Agasem ngay day ta agastos ni Roger kan kuana. ay, saan na pinampanunot ni Roger tay pagsasawa ako nana? Saan ka makiasawa iti awan ammo na? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na? Kasta agpapintas ka. Para ijay iritok ken ka akadit mo. Bagay ko kadi mo ilaang day to'y buko, insan. Katwen, kasta nga style ti talaga may bagay ken ka. Diyak ko makayat ti makidatan. Ngam ipapilit mo to ngamin. Ay na, nangasawa ni Roger, insan. Iso makidate ka matan iti sabalay. Kat, Nasken nga agpapintas ka Tapno masarakam tay Prince Charming mo. Ay kunakman no kunam a day off mo, tapno agrelax ka. Apay ngay nga rod, nga aglablaba ka ita. Day off ko nga pa'y sumanang. Kastoy lata ti Arameda. No day off ko. Ti aglaba? Sapay nagado. Ayan ngay ni bakit mo? Rimorda ka dagiti babarkada na Anya? Mapanda ka no ag-shopping. Ay, unay mo't aklasin day jay nga anaasawam. Isubliksan ka dagiti naganak na manang. Anyat serbi na Puro mo gastos char Arameda na. Dayta, jay ibagbagakken ka idi. Malagi pula ka nga ni Tina. Kumusta nga tamot tayo? Ay, Tina, kumusta ka ngay? Long time no see. wan nga rod manang. Ay na, busy ak ngamin dito yung negosyo mi kinilakay ko. Anya ang negosyo? Dito yung restaurant mi manang. Restaurant yun daytoy? Ay, jak ngamin nadamdamag ang nakiasawa kan. Wan amanang, jakmat ngamin ang muno sa dino ti ayan mo. Iso asaan kan anapakaamuan. Ay, kumustaan na ka ni Roger? Kumusta mo't gaya mo ni ex ko? Ay na, paan na, tibabawi na anang asawa. Kasanumot ngamin, nagsadot. Awan amuna at trabaho, dyan na asawa na. Ay, kaasimot nga rod ni Roger. Ano kasta manang? Katnudwa lang aputahe ti amuna alutuan. Naksat kan nakuselpay. Ha? Ay, sayang. Da kayo kuma talaga tinagkatuluyan. Mayat kuma. Anya ngay nga rod manang. Saan kami nga agkagasat? Kasta latibiyag manang. Apay, makaungot ka kanya. Anya mo tayo yung luto mong inapoy! Nakusal lang aro din, naksat pa'y! Kunakmat ngamin kan ka, adyak amo ti agluto. Ipilit mo ngamin, agluto Basol mo Ano, samday ta? No, apo. Saan la kumasikan ting kasar ko? Agbabawi ka na nang ikasar kanya? Dep pa ang tibabaway ka! Nila ko matina-tina sa awag inin. Di mo pa'y amo ti agluto! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Saan ka ang mga asawa iti awan ti amuna? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay, nagrigat ti umakar iti rumanya, Ma'am Donna. Ay, wan nga rod. Diyak pa'y nayakar amin dagiti gamit ko ija sigod a room ko. Apay, kaano da aya arugyan at tarimaanan da ito building tayo.
Next week sa kanong aminan. Iso ako na ni Ma'am Principal nga iyakar tayon dagiti gamit tayo. Mano nga taabulan nga aramiden dang. Diyak mo man. Sa bagay, mayaton inton malpas ti baro a building. Sosyal to nakitaan da ito iskwelaan tayo. Ay, kastoy latamanan, ti masang patak dito'y balay. Ang kagaya mo, lab. Lablabidam. Agunget ka manin. Kasano? Pinanawan ka nga ag cellphone. Masangputan ka lata nga ag cellphone. San mo't, lab? Anya saan mat? Pinanawan nak nga cellphone ije kusina. Ita, dito yung mutan salas ti pag cellphone ak. Naglaing kan, taag buy-buya ka pa iti TV? Awan mo't ngamin maaramid. Anya nga awan? Nagado dita ti mabalin aser ka na trabaho. Ti ko namkit di, sadot ka. Ay na, nagunget manen ni lab ko. Oh, alda ka ti ginatang mo asidaan dita. Inkalutunan tanay, mabisin ako. Hello, ma'am. Hello, matkan ka. Oh, nalpas mo ang lesson plan mo. Ay na, kasano amasangok, kat madama pailaan nga gin-inaw. Siyak, nalpas kon tay lesson plan ko. Nilakay ko nga min tinagluto kan naginaw. Imbag man, tanaanos nila kay mo. Una, nagkapoy di trabaho na. Ngam saan ang nareklamo nilakay ko. Nagswerte ka, ma'am. Siyak, nilakay ko, awan lang aruden trabaho na, sadot pa'y. Alakit ano sam atay sumati kinayat mo. Nangato ti standard na, ta college graduate ka no. Sana akaya ti asi-asi a trabaho. Aginaw ka nga ruden. Tasya, agbuya ak iti teleserye. Di mo liplipatan yung lesson plan mo, ha? Wan, ma'am. Rabiin. Di na man kalbi-kalbitan. Tanabambanugak ang nagaramid iti lesson plan ko. Apay aya, anak kaungunget ka akanayo. Gaputa syakmat lang amin ti aggas-gastos dito'y balay. Nagbiro ka kumamat iti trabaho mga men. Urayek nga ron, di trabaho ang managerial. Maturog ka man langan. Makauma ka na kasarsarita. Di na kalbi-kalbitan eh. Panagkunak, mabiit amalpas da iti building tayo. Tanagado dagiti trabahador. Ay, wan nga rod. Kaslam amok pa jay may sa trabahador. Ay, adam amom din, ha? Wan, kaaruba mi. Dayjay, agsimsimento alakay. Kaaruba yung gayam. Kita man langan niya. Uray lakayan. Agtrabaho pa'y lang. Kasta kumamat nilakay ko. Ibaon mo nga min, Manager nga ron ti kayat na. Mabalin ka di mat ang manager adagos. Ay na, napilian nila kay mo no kasta. Ay, aguray man. Asit gakja ka aruba mi alakay at trabahador. May sa kayo gayam at trabahador dito, ay tata. Ay, wen ma'am, may saak kadagiti purman. Ay, nasaya at man no kasta. Sayang lang amin ti oras, no adak lang iti balay. Kaya't kukumamat amay seret nila kay ko. Kaya't nayamat ti construction, Saan na nga ron akayat tanadagsen kano at trabaho? pudno anadagsen. Ngem tinapateg, ada trabaho. Ken mayat ti sweldo itan dagiti construction worker, ma'am. Apay, di ka mabain ka ni bakat mo, Henry? Iso ti agtrap-trabaho. Ang sika, adda ka lang dito'y balayaw nga agsilsilpaw. Magbirbiro kakmot iti trabaho ka. Nagado di ano kayat mo? Di dakman pilitin na lang. Day. Degree holder ak pagkiwaran daklaang iti simintaw. Ay, saan ka nga agpili-pili? Tapamilyado kan. Ay, sayang mo't ating graduar ko a kurso. Ay, tumakder ka kit di dita. Taing ka agtrabaho. Ay, agsapol ka iti trabaho. Ay, una yan.
nakalablabagan dagita matam, gapo iti kasi cellphone mo. Nasaya at man, ta naglinis ka dito'y balay. Ay, wala. Tapno saan kan nga agung-unget baka. Nakaskas daw nga ro daytoy nga inaramid mo lakay. Siyak pa iti kunam. Italaang Bilib kan ganyak, lab. Anya daytoy nabati dito'y lamisaan apayong. Kano pa yung muna ita? Ada bisita nga imay dito'y balayan niya. Awan, ada ayamat. Amin naman. Ninanang ko, di magasitay. Kat, iso ti pinaglinis mo dito'y balay. Pinaglinis ko ayamat. Iso ti nagboluntaryo naglinis. Di ka lamabain? Nanang mo pa'y ti paglinisam? Jak imbaon ko nakmutkan ka. Amom nila kay Antonio. Amok ah, kano karo ba tayo? Isaw ti porman itay dya eskwilaan. Dahil siya lakay, agtrabaho pa ilaan. Katuan tasaan gayam asadot akaskin ka? Siyak man tinakita mo. Di ka umapal. Deje senior citizen, agtrabaho, ngamsi ka nagbigsa, awan trabaho na. Agbuyak man langan iti TV. Ngiwat mo man langan ti mangmangag. Puro paggastusan ti amom. Internet, TV. Di ka mat nga rod makaitad iti pagbayad iti kuryente. Ayan ni Donna. Apay ay abirukan nyo kanyak. Adak, dito'y salas, manang, nanang. Henry, nakailad ka lat taditan nga agsil-cellphone. Ay, ayan, dagiti apok. Ay, adada ijarwar amaki ay ayam, nanang. Nay. Anya day ta ilislistam aya. Tagito'y babayadak iti binulan. Ibad budget ko ti sweldo, tawam matrabaho dyan ta anak yo. Ay, unay daytan. Ay na, mababainak nga ron iti day ta nga ugali ni Henry. Ay, dumakdakkel ti paggastusan min nanang. Ta dumakdakkel mo't dagiti ubing. Ay, lakit di Ay, jak amo, na niya ti aramida kan kuana. Balasang kaw, kastoy ti aramidam. I-off mo amin a kuryente kas kada internet. Saan kayo nga agaramat iti kuryente? Ay, wunan niya. Wan, padasam. Barang mapilitan nga agbirok iti trabaho na. Agyamanak iti dayta asing-asing mo, nanang. Sige, tainak man makiayayam kadag iti apukaw. Ay, wun gayam, nanang. Agyamanak iti panaglinis mo dito'y balay, di na minsan. Ay, awan anyaman na, Donna. Nay, papingay. Sa anak mo na makakonek iti internet. Connection not available kung naman tayo. Ay. Papingatan. Anyak napasama kan. Lab. Apay aya. Sino katamsamot ti password na ita internet tayo? Apay kumasok kata. Jak mo tan makakonek. Kinapudno na. Awanan ti wifi dito'y balay. Anya nga awanan? Pinutid dan ti linya. Ha? Taapay? Oh, kastalaunay apan nakakigtot mo. Kat saan tayo mat nakabayad? Anya? Saan ka nagbayad? Gaputawanan pagbayad ko. Siyak matla amin ang ti para bayad kadagiti bills. Bagas kas kada sidaan. Siyak amin. Anya? Nasaysaya at langan nga awan internet. Ta isupay abay bayada. Unay matay. Apay di mo binayadan di kuryente. Nagsip nga di panganan. Saan la dito'y panganan? Intero abalay kat nasipngat. Jak naruam di gas ti silaw. Ay anusam Tawan mat intad mo pagbayad iti kuryente. Ay unay matan. Pudno mat Nasiita naksan iti si Abangos. Nagpartak kayo ang nagtrabaho, tata.
Adu kami ngamin nga trabaho, ma'am. Ken napigsa ka pa nga agtrabaho. Ay, adu ati-atiwak dita, ano pa nagtrabaho lang, ti pagsasaritaan. Kat nila kay mo ngay, isarek mo tadda kadwaming agtrabaho. Ay na, idi pa'y nga ibagbagak day tata, ngamsaan na akayat. Kahit anyalangin ti aramidan na iti inaldaw. Si kansalang matiag trabaho, ma'am. Ay, sayang nga ron ti kina-degree holder na. Nilakay mo tay example jay pagsasao ako nana. An-anwam ti Mr. a degree holder no ni Mrs. May ti bill payer. Ay, perme, tata. Kat no nagpili nga min iti trabaho. Ay kat anusam amam, kastala ti biyag. Day, apay nga adda ka. Nanang man. Umay ka ba't bisitaan? Ay, naumakan nga agsilsilpon ni Jabalayaw. Anyat masida dito balayaw, nanang. Ay, ada na bati iti pinartik ang manok idi kalman. Apay, awan si daan yaw. Awan nga rod makukwarta ni bakit kaon. Day, tapay lati ibagbagakken ka iday. Nasken nga agtrabaho ka, Henry, tasi ka ti padre di pamilya. Kwarta man, nanang. Na, siyak pa'y a senior citizen ti dawatam. Ay kat nooman ay lang nga igatang mikan ni tatang mo iti maintenance may, jay maaw-awat may, a pensyon may. Umay ka maturugan, rabi eh. Agar aramidak pa iti lesson plan ko. Maturog kalatan. Makaburing ang diti balay no kasto nga awan kuryente. Awan pa'y wifi. Awan pa'y masida. Wala, umay kamot na maturog tan. Di nakalbi-kalbitan ko nak ne. Busy ak. Ang yamat kasto yan. Awan lang rod amin nun. Hindi mo pa'y kayat yag pakalbitan. Apan manin nagtrabaho na taon. Ay, kastala ti biyag. Agagagat tapno agbiag. Tata. Oh, Henry. Sumre ka man mat iti trabaho data. Pagsarsaritaan da ka lang kini bakit mo idi kalman. Ay katwan nulakat maanusam ti agkiwar iti siminto kas kadagbagkat. Manusak, basta ada trabaho. Ma'am Dona, umay ka. Ada ipakita ka na. Anya dayta. Excited ka matlaunay. Di ko nam katawan trabaho nila kay mo. Katalaga mat nga awan. Asino nga jay agpalpala? Ni matlakay ko dayta. Mas daawak nga rod, idi nakita. Isukat niya talaga dayta? Ay kat isuot mo ajay eyeglasses mo tapno mabigbig mo ang nasayaat. Ay, iso nga agpaiso. Addan trabaho nila kay ko. Nay, nakita na kan. Agpay-payapay. Ay kat payapayam mo na. Makapakilig kayo manadwa. Ay na-sweet kayo magaya man niya. Ay na, italaang ata addan trabaho na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti Mr. a degree holder. Nunimat Mrs. ti bill payer. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.